IPFT long live IPFT long live no party agare IPFT to kena rong phalis to no phai kaham IPFT long live IPFT long live IPFT long live IPFT long live to khapsa ha inyo 17 तारीख 2 मार्च 2024 बोधों के लिए पारावो विभिन्न पार्टी निया का ये 17 परिवार 51 बुटा ini IPFT ni benaro berapa juno nangku ni ya kah kakso diskon po bo parar wajung kas kormoni madhumi obrekhetil nai brekhemili nai jung bro beno chung leyona alap alochona kheye diskon habaro wajung bo parawo chung brekhe skonu me khotong skobura burso bata me khotong sboleni ni regani jokka chaya hunto abdin maro nona ye ब्राउनो चुं साथै नाय ब्राउनो चुं चुबा नाय पमी के चिनि दिन से साल से 12 वेत नमी के ग्रुप मिसु तो हाले 12 या ग्रुप मिसु 12 तो जमन कारण चुं ब्राउनो बे थनाय ताव फनायदि ब्राउनि लामा क्रिखौ दैसु भयाखौ लाइबिंग विधान सभा सिगाव चुं ब्रो तैरनाय हि आरो रो जागानो बाजा साफेनाव दिन ब्राउन के तैचुं तो वाटार चेक पेरिया तुमी 24 ताव फबो दिखेनो karen no phayang to moro no chu phai matres ta kale bro bo klo to pisa to amu dis ta hinai thena o dos ta ardi bro ni si to si mo kya bor bong pe ni para wo chung kanchonpur de khema yang phi phono karen je chamdi khebrong ki ro pho hamrian ma char ma su tres ta khanai ko su saye no media jo to ne ro no sara tripura ni bro no ake bodo ja ardi bro ni si ro no tre bola ma hi anai ye hai si anai ye ka boy na ko ro na ka de jo to no